मियाम की दमकता ngasi की topic Home Department की order Khuthok Sibu na खंगलब लेरक पदुनी शम हारे कांदा तसेंग ममक्ति लिस्ट से सेंग ने हारे बद लिस्ट मक्ति उतरी एदुगा हुजिक से मरोइन ngasi की फोंबा खबर सिंगदा अयाम लोन यावे मदुदी जिरिबामदा हंदकी इरांग थोलकपा स्वाइतगी हौरकांदा जून तरुक स्वाइतगी होगी इरांगनी अदुगा जून तरुक की स्वाइगी करिगी इरांग स्टेदा मरोइन थाजलकपा स्टेट पुलिस तंगाई फदना इरांग दु लाक्सनबा थाजलकपा लिस्ट टुदा थाजलइबा लिस्ट टुगी मनुंगदा मरुइना लेखिद्रबा अमसुंग करिगुंबदा जेलदा लेबा पुलिस पर्सन सिंग यावी हैबगी खबर अमदा खबर सिंगदा याम चोंग फोंनरे अदुगसु मथक्ता अमुक खबर अमदना पुलिस की ऑफिसर अमा रिटायर्ड तौरबा अदुगा आईपीएस की करिगी फंगबा आईपीएस की लिस्ट अमु ऑर्डर थोपदा अमु यावरी हैबगी करिगी वाफम सिंगदुने स्वाइदा करिगुंबा तसेंग तसेंग चुममगदी हैरिसे लिस्ट तुमक्ति खोइसु उद्री अदुगा मरुइना स्वाइदा मी मयाम मुगी माइकैदगी मसी कंप्लेन से ह्यूमन राइट्स कमीशन की करिगी मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन दा थारानी का है वाफम सिंग करिसिंग लाकपनिना चुमम्बसु दुम यारे अदुना मरम ओरकांदा मसी मंगना तसेंग चुमगदी करिनो होम डिपार्टमेंट की ऑर्डर खुथोक सिबोइना हंगकपा वहांगदुनी हंगना यंगकपदा अदुना मयाम अखंगी ने सम ताकपिबदा मरुइना डिपार्टमेंट से होम डिपार्टमेंट से याम सेक्शन बा याम मरुइबा तना थानबा याद्रबा स्टेट सिगी लॉ एंड ऑर्डर अदुगा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी अमा ओरकांदा ऑर्डर तंगाई फदना मी याम सुनतबा 138 कैसे याम रते स्वाइगी लिस्ट अमा थोलकांददी चेक अमसुंग क्रॉस चेक तोरगा याम सेक्शन थोकपा याबा तंजादुनी अदुगा याम चावु सुनतबनिना अदुगुंबा मिस्टेक हैबताई मिस्टेक इसम चम मिस्टेक दिनत्रे थोंगाई ओइदबा अदुना स्वाइसी करिनो हाइबगी वहांगमदि दुम थोई अदुगा साइगी रिटायर पुलिस ऑफिसर अमा आईपीएस फंगे काइना ऑर्डर थोप खोप स्वाइ मतांगस्टदी अदुआइदुदि रिटायर तोबो पुलिस ऑफिसर खलमदोइसे आइबु साउसिरा हराउसिरा हाइबगी अदुआगी एरिया दुनी अदुगा मरम ओरगा सिना अमुक सिगी सिंगसिना सी ओरे अदुगा मु हाइरेइसिना अखंगै सिना साइ अखंगै पंजगरे थंबिरकपदा मरोइना सिगुंबा मसा सिंगसिदा सोइफम थोक्तबा स्वाइदा सोइरसिनदि अचौबा इशू अचौबा प्रॉब्लम मैम थोई मणिपुरदा मरोइना हुजिकी ओरकांदा म्यांमारदगी करिगी चंगलकपा खोलकपा इलीगल इमिग्रेंट सिंग करिसिंग स्वाइदा ड्रग की करिगी कारबार तबो यौखलखरबा कोटफ्रा आइना हंगप वांगसिंग स्वाइददी कयाम चेखलंगनी हाइबी वांगसु थोक नते दोना यंगबिनो पुनमक पोइना इंपैक्ट न्यूज़ की मनहुल तराम नोक्सरी दुगा ngasiगी असिगुम टॉपिक सिदा खनन नेनब लेंजन बिरब केस सिंगी आइगी येदि थंगथंग फबिरि बसेरिंग कु खुमुक्सम एडिटर इम्फाल टाइम्स नि यानमदा आई मरुप रिंकु बुतरा नोक्सरी दुगा रिंकु गी हेक ओइद लेंजन बिरब बसे लाइसम सरत सिंह रिटायर्ड रिसर्च ऑफिसर प्लानिंग डिपार्टमेंट ने यूजर सरपस बुतरा नोक्सरी अदुगा सर की ओइद आइगनि येता थंगम फमिनि जरि बसे फॉर्मर सीनियर एडवोकेट खाइदेम मनी फॉर्मर चेयरपर्सन मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने आई ओजा मनी यहाँ लाग सकते ओजा इंक्वायरी दुबुदे तोंगाना पसा तिंगना बा इंक्वायरी कमिटी अमा सेमुबगी मुहूर्ता मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन न तौबदुना ख्वाइदगी हना मतिक चागनी यौराबनिना हुजिकी यौराबनिना अदुना तबदा कमीशन ऑफ इंक्वायरी 1952 द तौबसी मया खर यौफातेबा स्टेटता इंक्वायरी में तौरो अखोय मसी मतान खांगनिंग नोय होमना साबा नत्रगा रिटायर जज नंगना साबसिन तौरो रिकमेंड तौरो हाइबे रिकमेंड लौदब याबा अदुना नि इंक्वायरी कमीशन मा मांग स्टेट गवर्नमेंट नमचन न तमे हरंगोय थोंगे वाथोक अदुगी वाथोक ने मा मम लेगिबदो बट सुप्रीम कोर्ट ना अमसु मद्रास हाई कोर्ट ना कन्ना नैनेबा कमीशन ऑफ इंक्वायरी 1952 की मखादा तो इंक्वायरी स्टेट गवर्नमेंट नत्र सेंट्रल गवर्नमेंट की मखादा अदुगा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की मखादा तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नेशनल लेवल दा स्टेट लेवल दा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन असिना चप चाना तौबेबा अदुई मनुंगदा मुसाइचो हाना बदुदा कमीशन ची मिया रिकमेंडिंग बॉडी ओइन उनरमेबा आ चाहि खरगी ममांग दा सो अदमाय उनरमे हजे मथंग सनमसी मिया रिकमेंडिंग बॉडी ओइदरेबा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कनो अमा लेपेबा मागी प्रोसीडिंग पुनमकचे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट मछाना याउजरी मसी जुडिशियल प्रोसीडिंग ओइगदबनी अदुगा सिविल कोर्ट अमिगी शक्ति लेगनी
mi karak taba asi saman tauba saman da yada kana waran tauba adudigi affidavit ta sakhi loba adudigi tawriba punama cha masi civil court amigi sakti si phajana leba adu proceeding punama judicial proceeding adu mana lokal kan for and against police ke handle ma tawre khole de tawra mane ne ta loba yade akoi police ke mayokta security mayokta laudana chai kala idna ko adu while I was functioning as acting chairperson of Manipur Human Rights Commission I da masi police no alam gana I low there presiding officer kan oh police ke what have you got to say nang kare idori no me park change point away what do you have got to say kare idori for 15 days 20 days namdra ka su tarik amal lor kam te thok pi har ka yes maram sana harati har ka report pera ne the for and against ani maksi ki tarap ka no masi police na without any basis ta phare samna harita case ani hum state government the 50,000 compensate pi when target ko do low the right is up to the no ge petition do the like police maram sadana phare haidana koi gi brinda haiban pim chama yaskul le bol epado magi bhoto wangang we haiba koi gi kanu de gi charging de gi upa ma kai kel gi overground ne na hajilapa adu de gi sintha idana ma angang ma koi kadagi hairok de gi adu gi chu yoko jau gi case si appeal to de haidana meeting silu bada thobal sp na kauraga fine toba ani maki police ke report moi pha gi ga du loi na kaurab kanda pha ba si maram leram dara haidi cognizable offense sama tawraba kanda da magistrate ke aya ba yaudana police na mi pha ba ngami aina hani gi CRPC section 41 da yauri me ba hojin na topa mo oi adugi yauri ba du da cognizable offense sama tawre haibi ke maram cham chingna ba haiba credible information ama phangba kanda inquiry macham toroga swaida masakhang da bana khol chalam dabra ka haibsi yang ka achida ma chingna na chale adudi ma pharaga ma hang si yae ba ko adu chung tau hek tau dana asomda SP na lao ye mathak te gi adu du na haira pune haira tau gi porose magistrate na mi phara di court putho ani adu no ni remand tau su bel pira ni bel pira ko do maje machak leitre har ka pirakpa natraga na bi gi pirakpa ha ba mayam di yang kanda hoje aina lokha ki ba du de machak am te yaudre han bi gi case tu na ka wai kel gi overground ne bi si leite adu madu ki machak am te leitre apon bi tu na UNLF ka marilina bani ka madu ki overground ne bi si aina public meeting am da so ai di appeal bu taw ya ba noi gi ka wai kel gi UNLF ki or am magi noi overground member ha ba ma leibra haidana don laite na ke kel ju di seng dor ki aina haibu ki natra chu general oina aduna adumana tawbu da masakam traita ba maramaduna court ki di upai li jada banina magistrate ki di misilande haibu khangam bo de ma bel pi ba khakna tana tingam de ba kaktat ke haibudi high court ta akhoi ki FIR du quas to gudam ne ba natraga commission da laga adugi masak tu leitere prima facie leitere moine parup si lale har the section 18 du da protection of human rights act 1993 ke du yauri ba interim relief ngami by way of compensation okay so now baru lai si human right commission sing se mere recommending body on ubudo adudi ubirano sam na da madu thainagi haite thaine hare kanda khoi ki khara phajaba watpa machatuni sam nare ka adu baroina hapchan biro ai tagi amtang aina yet tawjani ngamamna sigi particular case si yore sigi case sigi tung ilakpada 138 ki amasu thoke sam nare kanda adu odi ai haina petition ama tharakpada si wafam che palakpanina akoina budi hujik budi allegation hairi maram chapchana maru ninku ilisu udribanina adu odi masigi lisisu chapchana evidence hoina leibam leirajala sini question am thoi do leiramani adu moi manungi hite aino oidarmina human rights commission gi honorable chairperson and member asina moi tawramani madigi for and against state government gi chuta da yaro police gi chu noi gi kari haibano chumi bra chumdabra asiba mi yaure si chumbra lalam su yaidana moi henjina hajin mu armabdi the subject to verification tawrkana kal ki ka tar kanda moina police no sisi hairi no mu kari haiba rejoinder haningbra haido mu tawre arga kupna thirau kanda adudi machi soire haidi state government na home department na section da bagi police department na section da bagi
adudi sumaina praja wahan bagi kari tawuna habjudi it is up to the human right commission na fine tawudra natraga warning pigadra natraga karino ama tawraga mai tawuna please go ahead. Human right commission che hana mayam na khanaba kana mai ban ukin marak tawa khangdadra asuma miya recommending body na kaidudaino hairiaba adjudicating authority warep ama wayen ama tawba ngamba adung mi authority ne aba judicial body hadi judicial ni judi court ni haibu di natrabsu magi function punamak se judicial proceeding oigadabni haina haibasina civil court ki shakti sizinagani haibasina mane chamna Mia recommending by the IAS Kara, the police officer Kara, administrative inquiry committee Gidumaina, Natraga Commission inquiry 1950 to the retired judge Manatohanba, Aduma Tayang Ba, Aduma Port Manateaba. Moidu the state government is satisfied Kidamata, Prazamayam Chilang, College, Madam Sadran, Puntaure, Adu the retired judge Honorable Swancho, Nanam Tang, Ticket Piro, Aduga Sim Chuma, Tamu Repens, that Ticket Piro, Nana Hapono, Habiro. Hairaga tawani adugi report hataru manung piru sai manung piru hairaga pirak paduda state government na man piru report indaba yade hai yaude aba supreme court na bauba hana inquiry commission ge dudi state government ge satisfaction ge damtane ai praja mayam chilange ada maram chadna hapire ye dudi no yam ta thiro aduga action loge haibuna ba ada thigalaga pirak pada sinna langa to mali haidna o hairaga dudi sai june 19 ge dudi logum tawidana I declare ping atana copy aduga Manipur police na kapata de no open inquiry commission gido aduna maram moidana ai sana bule ki bani june 18 gi moi train pando lupalak animaka matam dugi di aduma compensation pay aba makata na trial ju chathaga damni trial chathaba di state investigating authority na tongjaga ba phone idana ko aduna hojike hainariba policy commission sida wakat pasishu yam wali ai matam diga ina jum complaint ro lak pani wakat ning de koi wakat pa hite adu jalo ko sorok ta dum lau dana koi gi justice pami we want justice ana koi gi rimsta dr tambal chhatra ma chi gi bedu aina hai bini karina ne kanada no in talib di man se cmb render man pi bangam bro asa do so koi mayam praja mayam hauraga adu charpoti commission da tharo aina hai bum bahone de hojik tu loraga hai do ni Commission Harvard inquiry to Bungami, Lalamagadi, government recommend Tony CC action local. The Human Rights Commission say mere recommending body over the dinner. I got Tasing Peter recommendation do Sarkar do not Pali Sarkar do not Langa to not Miami Colony. Aduga Amaso Haningi Commission was you a basic one take Commission chairperson or member. Honorable Oribe Singh chair, Tauna di Madrakaliko. Yes, not a drunka many carry Harakani guy than a Toba, Hiki system is the Torga di Yara. I never did the kitchen at all. I have not taken I asked a quick Somotoka local Kadam Hosik Chatari Ba, Honorable Commission, see Somotoka local Paka Tade. I do Pate, I have not taken my later money. I quick Matam the day, Chief Secretary Matata. Somoto, Mayam local labor. Carino Sisi Tona Sitoriba Sisi Tona, and the Matang Perectana Sea Laban and its hard sea Labanani, and the DGP Nancy Hieracadum Carino, no in a seat of the Carino, Masilali, Kaidana to 100 Kitam City, Somoto say in a Chumhang Bada, I'm a Pablo Catherine High. Okay, complaint or Abram the Human Rights Commission Karigam, the Konika Kumutaba, Dugumba, and Bodini, Eduga Karikumakandi, and Patopa, Sisu Pate. Maruina Prajagi Haite, general public interest, Akan Bastianma, Haibate, Adumai Honimudi area, no German. How's it power with the allegation stage Nigeria? Allegation stage ni, Adam Masiki allegation G, Masiam Cherasi from Topomolay. Okay. Yam Cherasi, Maramdi, Houseki presents circumstances data. अखोई लो एंड ऑर्डर ngaknaba honabada state ki forces in the theory ba mipung gunima those who are responsible for maintaining law and order they are facing a tough time siri ekoi appreciate to siri am very difficult yam na daisi situation yam ruba aina worsu amna worsu everybody will find it difficult to handle the situation other sigum situation no gi complications sum henjela aduna ekoi masigi
situation sidaida aikoina security forces singsida amukari thengnari aikoina low credibility jumu lambalo low credibility of the security forces singsida aikogi praja memna thajada ba khota sigumugi pawji nudi tari kana central forces blame to bayawi kana state forces blame to bayawi kana army blame to bayawi but in general security forces singsida the praja gi thajada ba credibility what bagi wafam se masi asumba ground yumbam moidi bra natraga lalibra haibudi adudi atop wafam oigre but forces kuding manipur da tori kuding makse due to circumstances leiba people general low credibility gi adum bagi keno madi sum leiri ba mayong na low credibility is the sigumba allegations and accusations jina madu amuk henna thajada bagi singna bagi mayam punamakto amuk hengat anna bagi maram oibuduna ni aina lalam gani habigi nate chumam gani habigi nate state government yam thuna majidi state government has to clear the air yes very as soon as possible masi yam thuna to bigada bani human right bu taraju human right gi wang aidana newspaper yaura baidi human right na harb ngaidana sakana tum inquiry to bayare si to kun to pani maram di situation demanded it Torongoni who are responsible people negligence la karino aibon khuding mu yam daudana state ki forces se yamna motivated wena aduga yamna akhoi gi courageous wena with determination praja gi security to honari habase masi akhoi na tawju tawri bani adu madu tawbuta na tan madu utpham jutui aduna masi inquiry ma yam thuna tawbuta ka laigani adagi atopo wafam amana Howji ngasai IPS ma maje tuan bi suni. Okay. IPS ma kona promotion pira ko se masi aina khansa bada Bharat Sarkar gi da kaisu laloi IPS promotion bi baje Manipur Sarkar gi home da thok ga da bunate IPS ri Bharat Sarkar ne appoint da buni hajari. Bharat Sarkar ne appoint da ga da bani Bharat Sarkar na aina khansa bada UPSC na recommend tor matungda. State government tharb matungda due to some allegations or some false implications hierarchy objective ma phangamnina adum bas circumstances kharadagi magi promotion je matam sangna withheld tawdan thanambadagi mana kodaga case tawduna khodran toro matungda mana ngambadagi tholokbo oiramgani haidan ai khale madu mak oiramgani ai khabar gi newspaper report di tawdri ada aina hajen gi madi Bharat Sarkar na withheld tormi ba promotion do akoi ida Kerala gi afauba ISRO gi scientist ma nambia ba ma false allegation je naga thamdana kodra yam dedicated ba scientist ni ko koi na leru matung da Supreme Court na magi service restore do all the retirement bid puna mak loi phangan na ma bu phabada Mangon accusation tormiba ma bhabde general magi mayokda false evidence pidan tormiba IPS officer me andu trial to wada Supreme Court na tawrepa aduna ai hajari badi Manipur Sarkar madan to se akoi Bharat de thengnari base Manipur gatagi nate ko Bharat ta particularly northeastern regions Bharat ki state ayam bada governance deficit hai akoi na prithivi atu balebak me angba akoi je human development index ta per capita income da certain development indicators ayam bada koina sodari ba rank jam tara kun swaida le bi kari gino hargadi maru be factory kaino ko governance deficit sine governance deficit se masi le na bu hona bada governance city governance law and order gatan te kai thong chem ba du gatan te governance it holistic concept larik tambagi health bandagi justice delivery gi law and order maintenance simba concept ayam punam si law impunsion badu ni governance Ada governance phagana ba phone bada governance kana to do whole Sarkar gi machinery the official sing ne ad official sing the personal management ai koi Manipur de attention chupi bi da bam lai Sarkar gi thabuk to mi mayam se karamai to no willingly dedicatedly sincerely thabuk to ngada ge bese mi du gi masagi magi ke no du khata da depend to de it depends on the incentive disincentive Sarkar thagatwa moi phangun tokba Due matam chana people got but them depend away ba adu the IPS officer ma chai tara manga magi du siksi moina Sarkar magi withheld to bu to gam dan thola ba di mangon da to ba sa do mangon da magi promotion da withheld to bi on weak ground da to wai ram gani na khalle ba okay adu the ina hygienic ba di sigam weak ground da
ꯃꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟ ꯍꯦꯜꯞ ꯐꯪꯐꯝ ꯇꯧꯕ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯅꯤꯄꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯖꯦꯟꯇꯜꯃꯦꯟꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯁꯥꯁꯤ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯤ ꯐꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯗꯦꯂꯔꯤ ꯒꯣꯕꯔꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕ ꯐꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟ ꯄꯤꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯕꯦꯔꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯥꯝ ꯋꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯗ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯇꯧꯗꯕꯅ ꯐꯩ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤꯁꯦ ꯇꯧꯗꯕ ꯐꯩ ꯑꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯐꯪꯗꯤ ꯐꯪꯗꯕꯤꯗ ꯔꯤꯇꯤꯌꯥꯔ ꯆꯠꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯐꯪꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯗꯤ ꯎꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯕꯠ ꯂꯦꯠꯁ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯆꯨꯂꯦꯠ ꯗꯦꯠ ꯖꯦꯟꯇꯜꯃꯦꯟ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯂꯣꯡ ꯐꯥꯏꯠ ꯏꯖ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯇꯨ ꯒꯦꯠ ꯍꯤꯁ ꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯉꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯣ ꯑꯩ ꯐꯪꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯊꯤꯡ ꯇꯨ ꯗꯨ ꯋꯤꯠ ꯗꯤꯁ ꯏꯁꯨ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯈꯨꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅꯦ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯔꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯗꯦꯔ ꯋꯥꯖ ꯅꯣ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯠ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯤ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ 138 ꯊꯥꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯗꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ 15ꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ 138 ꯊꯥꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯂꯝꯇꯥꯏ ꯈꯨꯅꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯁꯨꯡꯆꯪ ꯆꯪꯍꯟꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯣꯟꯗꯥꯃꯛꯇ ꯏꯔꯤꯕꯃꯛꯁꯦ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦ ꯇꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯑꯗꯨꯒ moreover some of the police personnel whose particulars were given in the order issued by the Director General of Police Manipur are non-existent as they are believed to have died long back or long in jail haibani adudi makhoi potuni sigi issue sida akoina 138 sida puraga chattaragadi the whole concept of this petition to the Human Rights Commission se lana chakrani see the dereliction of duty of the man on the top there is अखोई DJP नत्रग चीफ सेक्रेटरी अनिगी मुइगी थबक तौगदबदु तौद्रे हैबदुनी मरमदी मसिगी सिदै सिदा मोइना हारिसे IDP अखोई इंटरनली डिस्प्लेस ओरबा मयामसिना पुलिस ता अखोई मोइ कंप्लेन लोइना तौवेबा whether masi FIR local labra lokat pidribra haibu baba confirm to अखोई हुजिबो ngamdri haibu pot amsi yaureba मादवाई द क्वेश्चन अचौबा हंगेबा अदुगा हारि मफम सिंगसिदा कर्फ्यू जारी कर्फ्यू है करीनो कर्फ्यू चलाइब से कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन माना सिदे मी मपान थोकनु कनाम थोकनु है जारी कर्फ्यू से मरक्ता मी सिंगसे थोलक्तनब सिक्यूरिटी अरेंजमेंट अमत तौगीदे हैबनेबा एवरी थोकलेब इरान खुदिमक से हौबदगिना डेट तरुक्तगी तौरगा मथंग मखोइना जनवरी थादगी हवाना लाखिब पोटसिंगदो लैरिब मकोक्ता फम्मिबा अनिसिना जिरी हैसिदि कैदौएगे थोनिंग थोक्ससनोइना लैब्रा कइनो अदुमाइना तौथोकपिदे हैबगी aduna whole sigi daita khudimak responsibility khudimak makhoi ani na pugadabani personally pugadabani makhoi ani gi kaino dagi ane yam akan ba kaino ma pura state ta piu haide moina state sigi thabak puri ba ani sigi makhoi na tawbu marani na makhoi gi pocket ta yawa pisa du dagi tawraga lairiba victim sing du gi compensate tawu se makhoi gi pocket money na tawgadabani haiba yam chawa khoi gi kaino se allegation ma sidai sida tawre ibane ba मधुगी एलिगेशन दु सपोर्ट तौनदबा इन सीरीज ऑफ इवेंट्स थोकिबा मैम मोइना थारइबा सिक्यूरिटी फोर्स सिदा यौरकपदा सी यौरते कगिनोदा खरामना सिरमबे खरामना जेल लेनबे हाइबगी अदुगुम्बा मैम दुगी पोतु हाइदि माना आर्गुमेंट तौरइदो सपोर्टिव एलिमेंट सिंगनेबा मादाइदे इंक्वायरी तौबा तौदबा कैसु थोइदोकना मथौ तादेना इदि खल्ली मधुदी जस्ट पार्ट ऑफ द अचौबा बिग प्लान दुनेबा ख्वादिगेना साथीबा अखोगी इंक्वायरी तौदबदि अगेंस्ट दिस DGP और अगेंस्ट दिस चीफ सेक्रेटरी वेदर हाई सिंग चुम्ब्रा होम सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी ना थाई है बच्ची थी तो मोइने एक्शन लौद्रियो करिगिनो हाइबना सिंग सोम नाकलोम दोइना तौरकदो पोतनेबा अदुगा मियामना पामियो पोतसे हाइबदी अचुम बसे जस्टिस कैन नॉट बी सप्रेस ऑल द टाइम इट विल को संदेश ट्रम लाखिने बस जस्टिस सोइना लाखिने अदुना खुदिमक सेक्शन तौगदबने अखोजु हुजिक सेक्शन लोइनमक तौगदबने सिगुम्बा सिगी पिटिशन जुलाई 5 दा थारक पिटिशन नि होजे हियरिंग हौद्री प्रोसीडिंग हौद्री यामना रिसिप्ट तौरे
चन्ननबा अखोय मतम लेपननबदी चथरे हाइबा आई पाव फंगजै मसी Okay. पोचे Okay. अदा अखोयना आइना हाजे particularly 138 security personnel सुवरे अखोयना अदाइदा नते focus area of the news is adudi part of the petition it is part of the petition ne ba General the government of Manipur Home Department ni aduga in particular har kandang sai poto Chief Secretary DGP including advisor ahum che asigi responsible advisor chu chithabe yaroi mana puna magasi mana tawi haram na kwendi to bom thokte Chief Minister na unified command che mingon de pitho su mana control to godam ni haina kwendi lawe ba as per constitution gi matungina aduna mane advisor sina aduga Chief Secretary ne DGP ne ahum masina particular oina responsible puba but in general oina di government ki failure ne ba government na moi ani du bo ahum du amuk control to godu se popular ministry sina to godu ne ba thabo pangthok pati chumi bureaucrat na IAS na IPS na pangthok ka dabani adubu political government ministry leibani na madugi afa phata panamak daitwa se asi government of Manipur na pura logodam ne ko aduka chumi sai particular dabudi moi ahum do chumi ba compensation tharo amuto simin than pi gadra do compensation da secretary na DGP na advisor na moi gi tolop tagi kakera koi public secretary gi sokpan ta ba moi na hari sing matungina adu to godab ne ba adu gi adu to hon gadra to holoidra haibidi now it is kanwada Manipur Human Rights Commission na leirabani na akhoi authority amada leirabani na adu mona to godamni toroidabani haina khoina mapandi haibi chumde adu gi di tongana lakcharasano aduga hojiki hairiba government na general oina section da bse musaigi amakha hairido January thadagi hairiba private information to the home department 2024 ge 2024 ge handaki thamani mangai mamang da hanana pidana leire ye aduga sumaitona ku kelamento helmaching adu tawrakada hanana khangre ba khangara jun taruk edudi February March April May June thamangai matung danidra adu karigi precautionary measure laude akoi ge che loina makta soiram na hairaga na akoi ge government bo nange na chana na una chimin soi bu phangchai chaibi na haiba tawdradi tawdi haibta ba natro tawdradi tawpham thokputu tawdraga di ngamdraga to yaraga na ngamna na bo no haibana ba adu hoji babu tawde adu hairaga se praja mayam na penda dana BJP की थागत रहे BJP नतबा opposition की ओइना कांग्रेस के वानते opposition मैम पुल्लब INDI एद तौरगा मियामना कांग्रेस पामदबा मियामना अदुगा अमसु पामदबा राजनीति पामदबा मैम सु हुप्तना बिमोलदा अर्थदा थादरिमनेबा अदुगी अमुक्त थोक्तबा मोंदा इतिहास थोक्तबा मोंदा पार्लियामेंट निगे हाइबु याइने आइदि निक प्राइम मुखलिने मधु मैं कैमरा ना निपति वाला मुझे पोती पीदना अखोई तकी थोइना सा तौरोनो काइना खनबदुदी लानगनी लानगनी अदुई अखोई सब खुतौ से मयाम ने यादरे सेमदोरो समसम दाय कांदा बीजेपी के ओजाबनी होने तौरसी चैब नते समसम दाय तौरिन बदुना मनिंग दे पारेगा तौन हे इन बदुनी तौरक तरगदे अदुदी तोदा आई साम बरसे नंगदि इसा होइबदो मथि साद्रे नंग आइना पोप नत्रे हाइदोरिमने अबको अदुना अदुगी पोतुदा मसद तुका थेरदना दरखा चाब फंगोंदरगा सिल्ली हाइबदुगी टाइपता माना गांगी जे फदी फजेबो अदु याउते कायबना हैरगे मोइना डिबेटबु प्रेसिडेंशियल कनुगी एड्रेस टू दा करी nganggani ngango हाइबिसि डिबेटर मोइना मसाना खंगुम थोपनाबा बिमोल्डो डिबेटर अमनी ओरेटर अमनेबा अदु डिबेट अम करमाइना nganggदगे से कोई खंगेबा अदु नतदना आ सुगे याउते सुबु चनरिब्रो Manipur the Suchana Brava at the Sudu state government and Lukokadabani with the recommendation of joint monitoring body. How do you me own the responsibility fixed to see? Police forces entire control command structure among lady banana. Okay. I'm when I hiram by ilam the bay, commando tagro hire, the Taru me, Taram, Colum, have this in my Kutimusida.
kana responsibility ji kana the fix the good give the internet inquiry ma moina home department to the fix the good hajar ba ada hauji ki kenogi moi om ji the responsibility fix the compensation moi fee ke do bani have demand city is very interesting demand interesting but unprecedented in the history of independent India ado unprecedented way I think adu yengsi interesting way koi ki kenoji the mayam thari do frustration ni adu aina haningi de kai noi da hauji se Manipur gi situation je koi blame game aduna ni adana ni have mayam koi tare CM gi ni then security advisor gi ni then DGP gi ni aduna tawbani adana tawbani then the fact is that situation is so complicated no we must lu su meji lai bani masigi solution ma purokpada high level of political management aduga koi gi skillful kenoma various level central government level da adagi state government level da level purimak sidai da masi am hai sina situation je masi tackle da bom da kale masi great challenge ni masi mean that I think it is not fair to fix responsibility to a particular politician particular DGP the particular chief secretary. This is a very complex problem. We have to understand the complexity and the intensity of the situation. Aduna central government jo situation je masigi hauji yam sensitive oiba matam jida id so part hauji aina haningi budi central government jo attention pibam thoi ado hauji lady bisi kaino governance kada ba to governance continuous process ni aina hajare in general bharat se governance deficit level back ne amse ptv ki keno mayam da ichadi group mayam high reba index to the accepted by even the prime minister aduna akoi bharat se governance deficit lebani भारत की मनोंग दगी जो अमु नोरिसन रीजन जिन गवर्नेंस डिफिसिट लेबनी हाइदिबो गवर्नेंस डिफिसिट से मसे कमाई तो हाउ टू फगलंजिके आबजि नत्र बोइदि इट विल वेरी डिफिकल्ट टू अखोय मसेन चाइनरगा अखोय दा पंगिंग येंगी पंगांगांगी न खनबन तबा ए कमाई फगलंजिके लाओ नोइदो लाओ तानमिनरसे हाइना आइनो जे हाइजेन गिबदि करिनो हाइबि के एलिगेशन जे खबर ला खरबदिना अखोय मणिपुर दि एलिगेशन जे असुम रेंद लौबम दैदिबा पब्लिक परसेप्शन ए तोरमनि फारमनि हाइबना खबर गी पाउदिना असुम मनि न लौबमा पब्लिक परसेप्शन अम लैरिबा अदनो जे असुम द तंगै दि केनो अबिन केजरीवाल फारे थामे जेल लेरे अदो हजिति केनो मागी दे नान आई केनो ना इंदर मलहोत्रा नि इबा आर्टिकल म पारे हाउजिक पाउद मा फिक्स द वे ऑफ एविडेंसेस म नोबडी अम द लैतिरि हारिबा अदर बिदि केनो सुनरो लेटर ही आउट ऑफ जेल adudi aina kan akoina kana ngomna tawbai ji on basis of the evidences available evidences ma'am do adu da tawgadabne ba adubu allegation na la banina the particular situation present situation jina it demanded that government issue a clarifications needs to clear the air as soon as possible. Yes. Yes. Director General DGPM Chief Secretary da irise January 15, 2024 da Secretary to the Chief Minister na even Jiri Bamgi Civil Society sing na even nate. Secretary to the Chief Minister na DGP da university ni. Sumain ta utna arm cookie militant chani rom na sidai sidai attack torok pagi khoi da information fangi prior khoi gi keno local lo hai bani. Aduna side lack matamda paudi official loina unofficial na tab the pire adu hosi odana habi ki unprecedented maybe unprecedented but there is a policy of the government as a media person I has again media gi sida ko advertisement na office ki piri dina this advertisement if come directly from that office advertisement policy de yawri ni ko office da gi direct media house da la api taragadi hosiki DIPR se skip tawraga lakta ragadi the payment of that fee should be from the pocket of that head of the department way and yauri policy da and it may be unprecedented but still then there are precedent record precedent so kanana khangni noi de pi de yaro yana noi soin mani tar ko sum yari pone this masigi kaino se yamna wakhal lei ai khangjai lokana tai ba se he is a very kaino ne vibrant brilliant student ne ma se asami moment ma am su yaw bone I see Supreme Court your can collect Masiki case, Moina Tagalese. Platform Tirene. So now petitioner Sinchina, Human Rights Commission, the petition to say information based on same secretary na DGPM Chief Secretary the Eva cheer to the never tower issue. Okay. It's not okay, civil society high heaven at the government already has information about the cookie militants, attacked on having ladies ago, Masada lady, no Chief Minister Secretary na.
DGP kenoda January de ire have ne ngasai haiba haina report se koi civil society na hai haiba na te aduna aduragadi adu kayam thina kadai de nom swara dra du kanana no ma mawalok de haibum di yawra dra do mawalok de haiba si dai si da nang nawalok de haib si da khoi gu luching mi oina thagat pri si da bok ta haira gumbani sidai hidai kai khangdana sum leidaragadi akhoi di mai je khoi gi kenoda luktaraga leige dok ngai ra haib ta kara wa janu do luktaraga lebe in sense ai gi luching bana adiyam sathina magi makha da lebe duna usitragadi akhoi je mai thambam leitre haib duni da yes ozamani final remarks hoida hujik se baru rigu thimuk po wafum jam tracing ori jaga se morom da herde kara pick lom da adi mathak lom sakhala ku area ni aduna swaida sat loisan de bida minute amam tang ngasi ki topic si matungina final remarks ozamani hoi ajike har se government na ningthi jana government ma leiri haibigi governance se ningthi jana tawbu ma changi adu natragadi sumba macha da ko ge little drops of water make the mighty ocean haidra macha sida ira na chum thokpa ya ba sing sida chum thokpa ngamudragadi achauba ocean na mo orakpa kandadi achauba problem oigani aduna hawji leiri ba sarkar se hanadegi yankhai rak chamarak ai me katho hena haibse chap chaba mating leiba phudokpa aduma ain gi matungina sason tawba leipa ka mo oina bo hona biu aina sumaina thamjage okay just final remarks ai gi remarks sini hojik se human right ta chatpa kotpa human right ki power kadai bawa haibina chingbu punam se masigi mota leba amagi kayam chakhol ge kadai bawa ain ngai ge praja kayam jai phir ge jidi kari non ga ge da khwai gi marui ba padan di kari no leba katuna state ki human right institution jingbu kadai bawa respect tawi kadai bawa seriously lawi praja ki human right sibu sakana guarantee tawna kadai bawa seriously khali ebse masina khwai di job this is the real message of governance and the welfare of people thank you ani juba abnanga ai hajage howjik di ai haji lalamgani ne te chumamgani ne the present situation allegation mayam akoi gi tawnari ba khonari ba mayam chiri da praja gi wakhanda heda lan khanbam leibani na these allegations need to be cleared as early as possible by the home department yes maru ko final remarks hujikti soi gresi mayam khange mariyam yebnare awaya khum tongnabagi matam natre opposition haibasu ruling na haibasu in political party gi wana te ko ko gi tongan mod ani do adu mana hairadi ai ju idea de ve poto tokpiro haiba appeal sima koi governments da hujikti lan gi basing do punna semdok minaraga hujiksu thengdri haiba yai hujiksu hi koina dum thajaba ma oi ga tarde akoina thajagada thabak sing tobiro akoi nangi matung da lepkani Delhi ke adam chawba moi army me amdu khana badu sun nang da mamang thangu achumba do pangtho akoi manipur pomba se nangi matung da lepakani haiba message se ai ma kya honing hai ta